Takže čaute ľudia, dneska je také video, že editujeme a ideme na jednu trasu a ideme na to. Takže ukážem vám, jak ideme dole. Takže ideme, už prišiel môj kamoš a ideme dolu robiť edity. Takže idem pomaľučky, nie? Spadne mi. Idem pomaľučky. Nemá kameru. Nechaj. Sem. A kúkajte, ideme si tak dolu, kúkajte. Ideme si. Sa malá Romana, ty tu prema. Takže ideme. Doraz, už sme tam. Ja. Ide! Patko, nechoď mi do cesty, dobre? Igor, nechoď mi do cesty, lebo spadne. Už ideme. Just rovno, ideme rovno, dobre? Let's go! Daj. Musím ich obehnúť. S jednou rukou. Obehnúť som. Dajte. Jak to do otočky tam? Počkajte, idem ja tu. Jak do otočky to tam? Ideme ľudia, sme tu. Takže ideme. Máme trasu pre vás. Ideme. Aby tak. Dobre. Pre vás to bola krátka. Pre nás to je dlhá, ľudia. Takže ideme na to. Ľudia, staráme sa. Môj brat to edituje. Čakajte. Robím pre vás jeden aj ja video. Edituje už, čakajte. More. Kačka, no. Ideme prednášala. Ne. Takže ideme. Čakajte. Ideme prednášala. Govar čačeš. A on edituje. Tak nepatrí. Ľudia, teraz idem ja.